Me de Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Obibia akwaba de batuma GH eyemunia ba Mexical and I'm the trending news ebremui Bishop Daniel Kojo obi ni mache se Ghana ha name say wajidi yankasa ye ka one of the famous pastors Bishop obi ni wakamubi wada asafo International God's Way Church na saying them ne won sensem eba ye na wono nankasa osofo no ne ye nyina ye strong extraordinary manipa bebre adwin bebre efa ne ho na new revelation Bishop obi nim asa aye biema no wode abetu dwa ene se United States of America omo general election so 3rd November 2020 no wono nyankopon abeyi a kire ne se den ya Donald Trump na abano ebekọ edi amano na nsem na waka no na wo pa kire se from the beginning abano starting and ebe ti se abano kotia Donald Trump say na dodo na susu se omo pese ekotia no na nso ekire no abano ebe dane ne ho kra akopem se Donald Trump no ene ebe declare se wono no abano no na wafa ono na oye the still running ruling president till another 4 years now Joe Biden there be abano on come krenya there be kwama na nsem we no ya amafo bebre won wa say ye den na work asa we there no kran na work asa ye kire anase na adwin mu na akoba se wode kasa nsem na se ne etie bia nsem nkire mu o mi twa me ho aba na me de abrem. Too much GH. We did say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Akwaba strong ko de ba efidie kese so nsem a Bishop Kojo obi nim ebetu dwa no enum ti amama to mensa afre ya papa Apostle Ajiman Prempe awoda asafo the Church of God 7th day so meka ye ho na nie ye pense nsem famani endi echire Apostle mema wo akwaba yeah me dey na ho ti say Yami aduna Apostle so want to say nyankopon do nti no ne pa ya de radiasi yeah na Apostle wona msa nkom hye ya abepiem no say ya Ghana ha election time you can say nkom hye bebre aba asofo bebre edi enim ahye nkom dida na akoba say nyoman mu hanso na United States o man mu Bishop obi nim so this revelation we ababetu ja no hu ni say Mercy, you had come on Mishra Wine. I say, I need my phone now. Obia, Yakupon, and pay them. Almost with Gina Morrison, take consumer can see. Her phone now, saying Misha Montina, Sabby, Tia, Hibo Bones and we. Chama remember 9 years of so. Now, I somehow will be something. Maybe you would have Ghana, a software yaba. Therefore, I can. Therefore, bebre abaga na akọ. Bebre ize wo na wo so. Eni eboye sirem, eboye tirim, ni aka bibi. Engati nkwan, eni aban kwan, ena enye ya asem. Na wo enkra kra de, usum sei. Se sanke mfa no ho. Na wo te Ghana. Ghana duma kra onye nu ba bia wo de aduru America. Ene nyankopon pa fi suru be yi a kyerɛw se America fo aba na ye beto no asebasi we ene be wi nyame ayi a kyerɛw we bo sire mu kani bi no se ne be ya nipa be gina die enti
Say the Pambiano, Tim's me, you bobora. They about could have been. Obey me. Yeah, ball gun, Cotocone has a bar, Cotoco supporters say, very too near, has to say, very training, Shamu, of I'll grow it from Omuko Boy. At the end of the 90 minutes, and a resource member. They are back could have been empire. Son election, election empire. A year near back could have been. Apostle, Cemetery won't say one, not just say a year in Comsha, Revelation, a year bishop. Then you'll be named the other two John, say. Oh, boy, Bishop, wrong. And you know, correct. I say a prediction. Hey, on a cabby. Watch an agony. You know, who put beer the free so a general. Mimity, met my cassette. A Biden, Ubewini, Kamanamai, Yamson. Once met my cassette, Trump Bede, Ebewini. It is a walker. Nina Miss Mika, Nasa a Trump, a Winia, or your prophet. Young boy, the Israel. Oh, I did want me who I do a power party and I made a man. I saw was here and there. Yan no you, or pet, or come or the Agifu. Prediction there. I didn't guess will be a man for a cassette. Trump made a baby. Baby, Kika. And a young one, it's a looking on so. I also echo. Messi, and yet, and crop war. And I say, oh, you're upon iron, a yachano, because boy, I can also. So, baby, we will see by the no, a baby. It's about the one they say for fame. And I Nidia that kind of research say Nidini a rising Kakra and I say now to meet the Yami Jing Apostle. Yes, to meet the Yami and make a declaration say I no crana. Ah, what one way? Matthew, your friend say John chapter 12 for the train. Mammy can't say Michelo. Was saying if you say, oh, penny and Munyam, and singing young coupon and Munyam. As I said, the assault on pen. So when any penny when Munyam can fail. No, it is a Obia no cancer. Not say Trump will be near. No, be hey, Bishop Obini, or can you? I shall come up. No, the agility or the agility. Sana to tell a Pharisee for one thing. Ah, Sassam will cast a na so. Bibisa course when Ra or Boo and Brasso. No, there's somewhere some quiet, you be on no quiet, go to Sana Monday China. Yame Pono. Now, or catch her somewhere say, or no dear. All my Nipani won't say, like, why are dear? Oh, hey, that means a sipping. I go, baby. And you want to go when you was saying, Nina, go dear pan credit on kind. No more can't the Nipa a pet, dear Nipa, about Bois almost said. As mercy, or shall come my head, I been. Na Pastor Sunday, and to so. Oh, debut. Obi wo wa ensusuaso no na wonim e na omode yesa na said ensusuaso bia ni so se wodi nyame din ebeka ensem a enim daji udin keke. Okay, we say okay, Matthew chapter 7 verse 15 to 24. We can go nyina urade akase edifo atrofo ba dey ebeba ombebe oso ombebe bebre abeda da nipa bebre edi atrofo no they are there ejo oh, I almost na Omamu Nipano, Edge Womudi. It says a Nipan Penocre. Who can correct any by a uni? Who can some pan correct actually pandas any Ghana? Ya you need that. Chatron, it is a bema. A woman baby no pen. Sao Bana Penno. Who can cry? Oh, ya, what you said was it here the channel? What you need? Obana is on Trump Contumbo. Obetman like I said, I maybe I send me ticket.
me ko give me passport next week ya me ko je enche na ko je visa na me dey akọ me take it here ready eso ne bra bi eni ho a wo buchi ho when me try take me oba ni te sa wanani wọ́n na kuma nyina ama no eni oni so okọ abrochira oba we fa na ko akwa nzu aboche onim ho sese enya dia obekọ bie oni passport ni bi eno ye twa take it bia so ye den emre na enem so de na no de kan ye ntino oba no waje bi memo bebre di ano keke ene da ma saa na di fatro fo no so tie omo kan samo se nyame na yakopɔ ne mi akasa awurade se awurade yiwe ya kyerɛ me anso ante da na pastor eno ka kyerɛ ni pa na ni pa so ayi den agye bi me wo ka kyerɛ me a I will go to the scriptures and me dia compare wasem apostle ma me bre mo kakro se na wo si ka asem yi se eye bishop obi ni mo Ghana na so benya revelation afa obi owo America ho ana America man no ho a entumi nya possible nyame entumi nkasa nkyere obi enfa another country mu ana wo ye obi anyame amansan nyame no entumi nya possible sa oh entumi nya possible sa enya no entumi nya possible sa hwe nyankopon oye sakasaka nyankopon God is God. God is justice God. He's just and good. Onyame we pepepe. Okay. And you obi ni mi ne mre bi ono be kan kofo se o do so ma o we ma se mu ni ade na me ko. And ono ba out be kan se no kore e ma be bebe na ofa ni nyina. Ni ni pasem no kore. Wo ane ono an wo pe ni yakopon na a hye ni se won fa ma. No na kan. Ono an no kore. Social media na ni ho. E da social okra. Na wo bi a yakopon na o se se odifo. Yakopon odifo no. Now for ma ade nyame penso ba ko ene edom ho na wa yire na fu yire chi for ma e ma nya ba ko nya mienu bebre na bo bo di vo be ene o ba bu ni Israel asase so a na ne ho ma bebre be sa na o san so yire na o twempra ebi wo ba bu mfai so edi we no o be ka chemi a wo ese ba bo no eye marking scheme. Oh, it is obi ye bibia. Shebabu mu na to na sem no. So fata. Solomon na ne umba dos. The Solomon so onyo odifo. Solomon no onyo odifo no oyo hene. Ncho no de na. Anu ani odifo. Asu o hene. Ana so odifo. Nti aduma obi ani na aduma oye. Odifo de wo nu yakopon ana mo so kasa. Na obi a kire. Ana musini na wo ye nyame be ka kire no wo ka kire wo hene no. Ene o man no. So what you see? Mouthpiece. Yes. Mouthpiece of God. And you know, a champion and say, oh, yeah, show see ye. So on your basa. Then you want you know that we were down in our co-op, we were down in your co-op, we so that we do at them, we no winter, we so. Nino a tumbra. Oh, so go a fee, and we're not any young people by it. Who's any by any young people by it? Oh, now come in, we'll go on our tears. Because any penny that je Emma Bible no enhia ehunu se de nyame esitie e wona divorce so they say it no kan papa you say divorce truth atrofo bebe ba be da ni pa bebe ko fonso we ti wo madi na be kan say eno kro we wo kan ya nyuni wo kan ko no be di do atem John 10:20 papa yesu emra wo kan sempa che ni pa ni je ho ka chen say oh honhomane no abodam ade ntira mutie no esi yesu kristo yo oh honhomane opposess demons ade na mutie obi opposess demons e wo ba ku John 10:20 wo kan kure no na pastor enye scenario ni bi ni a ti se na yesu kristo na wo kan no person ko for free say adwen no che say o mu bo na e bia na e bia bishop obi ni mo so kan no kure na no kure no yesu say ono so emfa kwa mu ye na no kure no ka eno kure no kan ka enya no ani nyame yiwe a kire me ayi na no obi yare yo sisi o senyo ma me bi ma me nfa ne hechi na kwanchire edi akwanchire we ase we asem we nyina ase ni sei
so ade a nipa pe wi ase de pa eno no ena yenya ye so ne yansu ena eto ye wi a ena ebo he enti we akoye so mo nipa expectation ya nipa da se nipa ena ya omutumi yesiuti se na ebe ma nipa efolo oma na agi oma tum ne ye we ne ye na asofo na almost around the waji politics mu na I say dani da osofo mu anka ye de ni mu say nya me wa dance e na ye say we de we ye ba sakra repent yesu ba na so they be out mu asofo no mu botae no different direction na okay say e bia omu de omu but that in pray near e koso wo man ni mu na wona mu tu omu ni tesi so bia ye bone no mu kai nim na election year ibebe omo prophesy about election so far omo de omo di election mu no and omo prophesy about result of election well mercy me das pa also for say all those who share politics and say which election who come and who say yenti automatic say go bona ye to abanu ba ko be wi ni pa o how is there here dey na o se nko ever na say we na be wi enya sa ba ku mu emra Acts chapter 1 23 to 26 no esuafo Judas o question no konfo o ka ni ba 11 enti esuafo no ka say ne o se munya dumiru no stand enti o mufa Barnabas ena justice ena o mu tira ho na mamen kai envan kire na ti asem na sim so atase o anhyam kom Peter no anhyam kom se we ena obewini we na ese de ne ka ho ne nya 12 no na o de enipa bienu ebe gina ho Joseph our friend Barnabas our two ni din justice eni Matia no bompaye se tio wo awrade wonim nipa nyina akoma kiremiani mu ba ko awayi no se onfa esom yi eni asofu djuma Judas efiri mu tre ho se okọ onoara ne tramia o ne chefa so no twe won so ntonto na ntonto no bo Matia no kan no kan asafo asomafo edu ba ko won twe ntonto they vote they cast lot eji om to aba onze esuafo ndu ye nyina Yakobon kofo pa o Yakobon no correct obi a nhyam koma ngata Yakobon se yenyi Matias ana yenyi Barnabas ba ne mo ye ko se wo nsem bi ne course ye necessary say ye enti ni pa ojo mi nu be gina ho ana omo bom pan na se mo ka che Yakobon se awurade wo na onim ni pa nyina akomo oti wo na onim ni pa nyina akomo edi kire yen ni pa biemu dia o yi no ye banka ayi eduma no edi ho anu to aba to mo to aba no ene bo Matias yes vote no mo e vote ho no majority no ato aba no ma wan Matias because nkonkon edi hin nkonkon ye eduma edi Yakobon ena mo so eyi Matias no bia be gina wan ka se Matias ne ye Yakobon se e fa Matias nchi edi America election UK election Africa election any ade nyina odifo bi obehye nkombia so obo abontirim no ka yeah apostle we bie mani afa bibi hu enti ne awu pa che se odifo ne de ania omudwuma di ese omudi ni so moto oman mu de ese mpaye na omubo kire nyame se oma ni papa embedi wo man so se ni papa ni di oman so oman ne ye den ebre na so aisa chia so ti ase enye so wo go shan kom se NDC Mahama na be wini wa obi so say our president Akufo-Addo ene be wini ya wo ho se o mi enu ba ku no be den obe den ya ba ku be wini NDC for prophet ho ene NPP for so prophet ho wa do
ere dia so ba ko no be wi ni na pastor de ye men ko ntie ngo ne tofa bo hu se sa ne ye yo prophesy no e de sakasaka ye betumi esi o man mu ana yes etumi ma sakasaka ye ba because o de o be lose no ni divu o mu divu no be ka se o ma wiem etumi mo pre o ne se sakasaka ne ba sa tesi ayi amam my so e fa fira divu no wo ma no e fa fira so fo e wo ma no me na me ka chero because lo ka se o divu no ka se o mo wi ade no mu a leader who's on Jassy? Because we have shared come the I say bia in come shendene abano be na we sadia na je say e dey trouble na eba on nyam cheno e di Jeremiah 14:14 e urade aka wo se muntie e di fo na o she me di mu nkom no 14:14 na urade ka kire me say atro na e di fo no di she me di mu nkom me nsoma won na me nhye won na me nkasa me nkyere won atro anisuade hunu ene nkomhye ene nsemhunu ene won akomam ena ada ene o ka kire mu selu radi kan Jeremiah time na di what to follow you nyane na won ba wiase o from the beginning ene atro won so be fra Yankopon diem Yankopon ko for no nhyam kom say one nut asay baby a oh asay baby a niam be ba o man so enye ne nyame yi a che wo maka ani ade be ba obi so a enye wo yi a che no aka election kura de bi hunu bi da wo ba bu mu say odivo ehye abato ho nkom na pastor we dey ka say e ka yenye wie ye me ko na my last question is say e si anu no osofo etimi ebe ye president e wo man mu ana because election ya o man mu ebe koso yi ase osofo ka na me say o clear o kakra say osofo ana prophet ana onyame ana musini wo man mu timi be ye o man no president ana osofo a odi president e wo man mu merci me nche o say Bible no nyame asemu Israel mo odifo osofo bie no obey president wo man David he was a king Saul he was a king Solomon he was a king after beside the kings no onyame wo the prophets it was David kwaye boni bi no nyame and the odifo ne time ene ko nti nyame esi hene no no oyi odifo ewo man nti o hene no wo chia o ye de ntini anase bibi esese o man no impunto tumi ba na o hene no nyame agba from odifo ne ko kasa kire no no otima ye de ye ama o man na koso Ghana mi hunu bi da South Africa African countries mi hunu bi osofo anase odifo onu obedi akunya nti ayi o mu asofo ya no mu edi ho kwhye election wi so mu to aba no mu di agoro anya no kure wai anya no kure abasi ya da sepane no crowd dey wetimi ti won dey ache viewers a wo mo hwe na sa don hwe me futu obi a wo ma asofo ndi nyame din eye ne omo pa na omo pese omo di nyame din enya ne omo pe ene futu a wo ma eye mbebru no ana obi bia wo hwe fatu dwa fama yo me da si nyame sure enianu ni adofo ise ebre na yetia aka na urade ababo nsama ni abre se na Bible kan so bom se data ayo he de obinya na amane eni se na divo no atofo na babebre etia me ka sei mimi ko shankom se we be wini eno no emfa ho emoa yamon pai Ghana fo yamon pai yesu fi Yankopon se abato mu ni abato na chi Onyankopon omo ai na basabasa bia ne ama Kristofo yempa boni nkramofo mpa boni Buddhismfo mpa boni ye nyina na simfre urade because basabasa ba ye nyina ho be kire na urade ma asumdue na emra wa abato nu eni abato na chi na wesu a hye ko muntie wo mu follow wo mu kra no mu boa enya no kre urade yadana se otumgo Yankopon Yankopon shira oban Ghana
Into me see ya and me normally over so on me kasa 0544 262614 0544 262614 020 70 200 and now 11 020 70 200 11 as we drink Ghana for nyina o Yesu Kristo di mu amen. Ebusiafo ye ne apostle Adjuman Prempe na etwetwe enkomo yi na wona woso ya sen Mama Juliet Ventures or no or delay in kitchen equipment be a wo pair non-stick flax chese nya wonhie bia Mama Juliet number eda se wo no wafa no wafre no na delivery kra omoye ko bebia na afen so loan master wo ma loan to all government workers, police, military, and within 24 hours. And yes, any I will see pen urgent be I will contact loan master. Once I ever casani I will see pen upe loan no dia project. Na number so eda se ona wonsa aka. Minianum etiefo ne ahwefo discussion ya eba so yi wadwen kire wo ho anything. Emu benya so beja wadwen kire dia to your comment section ho e di amaye fefefe na afin so won subscribe ya no abon moja no subscribe. Say ya dane da too much if the kase yi the discussion interview you me dey bia to mo one so a don't money boy and I so once I can be now to me I share wadwen now we like and now we share e di mayen unia ba mercy cow and I'm a day trending news yi e dey ebrem aha na me be ma me kwan na me di mo asi das na ye besan Asia makam. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Fahima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.